kajing wan wat jong ujon yong ca Amerika kalalong sep eino haba ugun wo ukin mau ba usngap ya kasurikot kahena ba kadon kampisa balik pai no ca Korea bat ka it ya uta ubriu uba kerteng ujon yong ugun wo upet ya kahena ula susen e ya ka ugun wo tip ba ujon yong udei usamla jong kahena nama rahmat jong ujon yong ula ai kerteng da ujon kyo hadin kahena kelakendit kayam bat ka khot ya ka kerteng ujon yong ugun wo ula susen e cucu ya ka haba ujon yong ulo wan pai na kaying uwili la syarabor ya ujon yong nasurok ha kawi kakali namar ba udon ya uta udrok babu ucharli ha kakali ba usyong ugun wo haba ulayu bala syara ujon yong ugun wo ula be nadin ban yarab yu kigang klara syakawe kajaka bat kelatan ya ujon yong lara syajrong ka building bat yalam syakajaka badon ucharli kilasei ya kata ka envelope badon udrok bakishim na ujon yong ula sutu badi udrok ha kata ka envelope ba ino ucharli hapok ka bos hangta uta ubos uong bale me klampen pai me bu pen ban halade ucharli uong tibi e babli ujon yong ulakik ya uta ubos ulakik ru ya kita giwe kalalong kajing esyo ka balakam slam hangta lapoi ugun wo ulay rap lang ya ujon yong hadin kajing esyo baro laingut kila ya petno nakata ka building kila syong da kakali ugun wo pan petno sajengai Henry la ab hapdeng linti da kita gigang man pen ab bistol yaki kesan lawan ki pulit kita gigang kila petno hadin ugun wo ula ino ya ujon yong bad uong ngin saya syam hadin kahena kabadon hapo ka hospital kambam jasyu la kato kan neski namar kijing perkhat jongka haba ugun wo ulara kijing bam babang kahena ka kentaj ban bam hakawi kesngi ujon yong ula likendu ya ugun wo hapo ka hospital haswa ba nulik pai no ca Korea onda kila ya syam ujon yong uong balei pidang don hangne ugun wo uong ngasumar ya ipar lok jonga ba mensau lada pikwa ban pe ya ipar lok jonga yang ngelej rum sapok kamera ujon yong uong ngala kerki ban lik pai no ngasuan ban ai kuble ya pi bat ban kren kadu ya pi ugun wo uong abswa sipang ulap liya ka jengkang batia kahena haba ujon yong ulapet bat ukwa bentip mano ita ipar lok ugun wo hinrei yo ibha ba kahena kapai dadin hajing tia hadin ujon yong ulalek no sa airport namar usutu ba lakshu ban yasyam ya kahena hapo Amerika kahena kelambi napo kamera bar klapet no na hospital bar klamut ban no yap no na jerong kata ka building kala bertaya ujon yong hadin kata kapor ugun wo ula keli na po kantor Henry omdon bayoi hadin ulap bakamut ban no yap no bat ulatan no yaka bat uong balei pisu perkat yau ta ubriu bakar teng ujon yong hadu bapin no yap no yalade hadu kat no kajing i jumpi yau kahena kelayam pai donut bat kam sukwa syu ban im ugun wo ula kudup yaka ban pentengannya kejing susi jongka ugun wo tip ba ujon kyo uba itu mau ba ude ujon yong bat Charlie kilawan pai no na Amerika onda kilapoi ca Korea ujon yong da kajing susi ula yopang Charlie ula sumar ya lawan kajung ca kakeli hato ujon yong uya kendu ne em ya kahena hapo Amerika Charlie uong kam tipsyu ja ayu ya ka sa Amerika ngiklem ya syamsyu ban ngimtip sa kadon kajong ca klakemen ba ujon yong uklem ya syam ya kahena Charlie uong sasumarno mapi ya ujon yong pat kenang ba nomlong marwesyu hadin ujon yong utip ba kahena kamdon hapo Korea ula keli na Charlie hato pi pena kubor ya kahena Charlie uong
ngayo jeng tip bakadon ca Amerika bat ngam tip syu hang no kiari ujon yong ula kuslai susu ha kawe kesengi ugun wo uong ya ka Audrey kumno kalong kahena menta ka Audrey ka ong menta kala khampa bat ngilasa no ayeng bat kalabam jing bam ugun wo uong ngadon kamban ong i yapi tang ba wat ya thu briu bat wat ya thu ya kahena ru ka Audrey ka ong ngaku lara khmat jong phi bangan nom yuthu ya no ru to ong ka e ka ba phimut pan ong ugun wo ong an sumarno ya ki khmat ka hena hadin ka Audrey da ka jingmen kala ong ha ka hena hato pikwa ne am ban sumar ya ki khmat jong phi udon uwe ubriu ubaso tenat ya ka jingrwa jong phi hapo ka klob ukwa ban sumar ya ki khmat jong phi uta ubriu udei businessman baru spa kahena ko ong ngam tre bat kanana jongka ko ong balai pi ong kumta pinsa yo ya kisintiu ya kilum kiwa kiba itenat kahena ko ong ngam kwa bangan yo ya kita ka Audrey ko ong hatu pingkwa ban yo ya ngaru kahena ko ong em ngam kwa ban yo ya no yonoru kanana jongka da ka jengdom kala thap ya ka bat ka ong deina kadau jonga min shua philamat la bat ngalakum penjau bakla ya kadawai nakata kadau atre sitom kumno ban pelang pisa ban sumar ya phi henre ngamla ngala thau kibut henre mentapat philayo kalat henre phi kentaj kabha bangan phetno bato ai pensano marwe kanana jongka ka phetno nang ta kahena kalayam bat ka pertana din ka ong tomap no yanga ngamla ban im klem ma phi sngo bahawan no sayeng ngan ngej no ya ka jing ong jong phi nadu mentangan ko ngu no ya phi kanana jong karu kalayam bat klak kedup ya kahena hadin la sumar ya kahena ha ka jaka sumar khmat bat baro ki jing lut jing sap laya rabda ugun wo namar ugun wo udei ubriu ubaru spa badon ka company sna mobile bat ukpa jong u hadin la dep examin bale shibun kitas ha ka bakadu lala ban sna pen bahaya ki khmat jong kahena kal sedang ban yui da ki khmat jong ka kala yui nongkong ya kana na jong ka Audrey bat ya ugun wo ula aya ukenjri jong ka baka ai ha ujon yong min shua kahena kayam haba kapet ya uta ukenjri kahena kasdang ban yui ya kijing itenat jongka maryang daki khmat jongka baka ken mau artat ya ujon yong baka pelut por nadu kipor badang kena kahena kalau ong hamen sem jon yong mentang layo ilut ya kie henry mentapat ngasusi bangamla ban yui ya phi hadin ujon yong ulalek pentibin no yalade hakakam sipai daka balik training kahena kelalek ruai biang saka klob rengkat ki jing yui ki khmat jongka ugun wo ulanang syo jing it ya kadur bahabri jongka hena barkasur baso tenat jongka ukermen ba kahena kan salong no ka bai jong u ka Audrey kala penyajan ya kahena bat ya ugun wo ha ka we kasngi ula rakhe ya ka jing dap cisnem kajing sumar ka khmat jong kahena ula pelong parti hakmat jong kahena rengkat kinong tem nong put na benta jongka hadin ugun wo uong ya kahena ngam kwa syu bangan syu yelong parlok bat phi mentang akwa ban penpau banga i ya phi akwa pendei no isamla jonga kahena ko ong gun wo sngob hawat i janga sngob hamap yanga ngamla ban pediang ya kata ngapan mabru ya phi bat ngamla syuru mangan kendu ya phi nang ne syakmat ugun wo ula susi baka hena ka kentat yo u ha ka jing susi ula dikiat bat uperkhat halade balai kamla ban pediang yanga haba ngalajan ya ka dakisnem ha ka we kasngi ka Audrey klakot ya ugun wo haying sawai jongki Henry ugun wo tre ban lek ka Audrey ka ong
ja ayu ugun wo ong kahena ka kentat yanga bangan long isam la jong i ka Audrey ka ong atau kampatip basumar mapi ya hikmat jongka syu ngan le yathu no manga menta ugun wo ong wat pat yathu yaka kumbang ngala ong hapi wat yathu yaka hena banga sumar ya hikmat jongka hadin kata kapor ka Audrey ka ong yaka hena kakwa ya pi ban pendon no uno ubriu uba un i ya pi kenang ba pensuk ka mensem ka hena ka ong ngala kemen lupa menta ngam don kam yonoru ka Audrey ka ong ngam yu iya ka jengkemen ha ka dur khmat jong pi bato ijno ya ugun wo ubala ij ya pi ujon yong ula pendap ya ka jeng training sipai bat ki jeng susi jong u kila jakno bat ula don tang da ka dur bapu samerki rengkat bat ki parlok jong u ha ka we ka sengi ugun wo ula pendang ya usati hakakti jong kahena bat uong nadu menta kasngi pinlong no i jonga ngala pendep ya kabusines chane bapa ipa yanga ngin ya lek pai no chakoria ngin le no da kawe kabusines bangin yarwai no ngan pelong ya pi kum inong rwai bapau nam hapo korea bat ulado yaka hadin ugun wo ulawan pai chakoria rengkat bat kahena ulaya shem nengkong ya ujon yong bat uong jon kyo kane kade kasamla jonga kabangala kendu hapo Amerika bat uong ru hena une udei uparalok jonga uba kerteng ujon kyo ujon yong ukendet ba ushem ba kade kahena kabala yu i hikmat jongka bat umkwa ban kren i hangta kahena ru kampat yuyu i meno ya kadur jong ujon yong henrei ka syuyos ngeu tang kasur ugun wo uong ha ujon yong balai pile jar hato ka itenat ne em kasamla jonga ujon yong da ka jeng tang ka mensim ulah syus ngap hakmat uparlok jong u ujon yong usu peksa ya kadur babriu kahena bat nut ban penpau padai mau ujon yong om ujon kyo kahena ka ong ha ujon yong ngalayos ngeu ya ka kerteng jong pi ujon kyo bayatu ugun wo hanga papinang baha bantau jeng ruai kahena bapli kamtip ba udei ujon yong usamla jong ka min shua ujon yong umla shu ban shong slam namar ka jeng thang ka min sem bat ulami no kahena bat ugun wo kila lengo ya ka jeng le per jong ujon yong kemtip ka ka daw ba uklem kren yaki bat usumi jendat no ugun wo uwat ya ujon yong bat uong balai pile kumne ujon yong uong ngam sngau syaj bha kamet ugun wo uong yang en lek no shanong ba siol ban le ya kabusinas haka kamruai ujon yong uong min chua sha Amerika piatu yanga pila kendu ya ka kenthe ka ba pi itenat hato de kahena kata kabriu kensan layos ngeu kahena ya kasur jong ujon yong bat ka kendet bat ka khot jon yong ugun wo uong ya kahena balai pisu khot bed ya kata ka kerteng man la kapor kahena ka ong map yang nga bakla kahena kala perkhat yolese undei ubriu ubaya serim ya kasur jong ujon yong uong ngan lek no ngasnguking ka kli ugun wo uong jon kyo yang lek lang no daka kali jonga sayim ujon yong uong ngan lek don kam shwa shawe dang ya lek mapi ugun wo uong oke to lada pi don kam ke sapun yang nga uparlok jong pi ugun wo bat kahena kila lek no maria lek maki ujon yong umla kunshu ka mensim ula be ia kakali jongki bat uberta hena ujon yong ula syong da kawe kakali ban lek be yaki ban yathu no yaki jing sisa baro ugun wo ula lek bu ya kahena ha kawe ga guest house rengkat bat kanana jongka ka Audrey makin sa no hangta kahena kakili ya kanana jongka nana to yathu yanga kumno kalong kadur jong ujon yong
hato ubah briu, hato udi ubah jerong, ka audri ko ong, jia ayu ya pi hena, ka hena ko ong, ngayo i ya uwe uparlok jong ugun wo, menta kasngi, kasur jong uta obriu, kalong kum ujon yong, kanana jong ka ko ong, wan nom kren bit, wan nom perkhat chu syapang kata, ujon yong ulah hiar na kali, bat ulah rong syapo guest house, ban wat ya ka hena.